Eyes are withdrawing a baptism certificate.
Professional Honorable Isali Deputy Aga. Era atambwire n'emwine Honorable Brandon Baba Lioni Mpagwawo mwene Ambassador Alhaji Kibendi Zake. Baba tuliwo iso hapa mnaife akulila yani kasera na kwa Assistant Commissioner wa Police afande zale zafaru baba baife era tuliwo ni AIGP Director wa Police Haji Isabire era akasera kano abamatali ndi kubasaba museete era nga twebaza baba baife abamutaza abakulembera ekyakugira wa Busoga abalangira n'abambenda mwebalenyi twebaza twala omukisa guno okwaniriza abasiraamu olubiri muno. Saaba Kyabazinga kino kigiire mu byafaayo Busoga ne mu Uganda n'ensi yona yona okuwa abasiraamu omukisa guno okuyida okusaalira Jumene ensembyeyo mwezi guno omutukufu ogwa Ramadan. Baba tusiimira. Baba CEO wa MTN Uganda Madam Igenge atuusa apologye yoli asobolere kuba naife aye atusindikiire omu ku bakulembeze aba MTN, the Chief Technical Officer atwala ensonga ebigemagana n'emirongooti mu Uganda yona yona Mami Yasin. Baba ndakusaba Mami Yasin asembere ku wano atuuse obubaka obuviire mu MTN asponsora. Nze ndi mwana wa Busoga wano nga nazaalibwa wano kuge ate era nga nakulira Busoga era Busoga eri ku mutima wano eyo nga nkaali kusoma buwaka mukama wange mwanukuye okutuusa eri Obusoga era nsaba baaba ombikirize okusoma nga bwe bakumbaire. Your Royal Highness Kyabazinga Gabula Nadiope the Inhebantu Jovia Mutesi, esteemed members of the Busoga Kingdom, honored guests, and our beloved brothers, Muslim brothers and sisters in Islam, all protocols observed. Mondikirize lile mbala msesingo obulungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is with great humility and gratitude that I stand before you today on behalf of MTN Uganda, the blessed month of Ramadan, and to extend the hand of compassion and support to our Muslim brothers and sisters. In Islam, we are taught the importance of giving, compassion, and empathy. And at MTN Uganda, we value these virtues. The Prophet Muhammad exemplified these virtues. During Ramadan, we are reminded about the significance of these virtues. Today we gather here at Igenge to continue a tradition of goodwill and solidarity that has been nurtured between the Busoga Kingdom and MTN Uganda. We are deeply honored and grateful for this opportunity to be part of this noble endeavor
which reflects our shared values of unity, compassion, and humanity. MTN Uganda has been privileged to extend our support to the Muslim community during Ramadan, and this year is no exception. Through the generous contribution of our company and business partners, we have gathered assorted food items including sugar, rice, cooking oil, soap, to provide essential nourishment and comfort to those in need during this holy month of Ramadan. MTN in addition to giving alms, MTN brought the special Ramadan bundle where all our customers receive 30 minutes and 100 MBs when they load airtime worth 500 shillings or more. At easing the communication during Ramadan. This is in line with our ambition of 2025 goal of believing that everyone deserves the benefits of a modern connected life. Your Royal Highness, we express our heartfelt appreciation for your graciousness and unending welcome that you extend to us as a kingdom every time we come. Your leadership and dedication to the well-being of the people inspires us, and we pledge to continue standing by your side in our shared mission to build a brighter and more inclusive future for all. In closing, let us remember that through unity and solidarity we are able to overcome challenges and achieve greatness. Thank you, and may Allah abundantly bless us in this holy month of Ramadan. Shukran, jazakallahu khairan. MTN Uganda, we want to take this singular honor to thank you for the support that you have extended to Kyabazinga and Busoga when you started supporting the Islamic cause 7 years ago. We thank MTN Uganda once again. We look forward to forging our relationship. Mukasera kano hapa isebantu Kyabazinga and Busoga antwalo musabuno elete regional clad ajo okutuletera His Eminence ajo okutuletera National Chairman for Uganda Muslim Supreme Council ajo okutuletera His Eminence Deputy Mufti of Uganda Sheikh Muhamadi Ali Waiswa. So regional clad Kisambira. Okwebaza Allah olw'olunaku luno olw'ebyafaayo Busoga wano, era nga tumwebaza olwa Busoga eno yatuwa, ate nga agitereka obukulembeze obw'ekitiibwa okukulemberwa baba waife. Tumwebaza Allah olw'ensonga eyo. Tukwebaza olw'okutwenda enooti, era twebaza ebirungi by'ogiire ng'otuwa kuba biweze bingi. Baba twenda kukoba nti titujja kuswaza, twenda kukoba nti ekiseera kyona kyona tulindumawo sebo wotoola ekigere bwette ekyaife. Era nga twenda n'okwebaza National Chairman sebo kwebala okukunga abasiraamu bano n'okubalira obulungi n'okubendesa baba waife. Twenda kubaliriza nga tukoba nti Allah subhanahu wa ta'ala
akuwa obulamu obulungi, akuwangaze, ofunvuwe, era buli kiseera kyona kyona Busoga eno oli tewooyenda etuuke. Busoga okulisanya n'amaanyi, era nga ngenda okukozesa omukisa guno okweta Your Eminence Wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hata Kyabazinga and Inhebantu. UMSC Mufti of Uganda. Bakaini wa FM offices original card. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Aba Uganda. Kubanga oli bakulembeze ab'ennono, abeeyitanira, ab'enda ate abakulembeza abasiraamu n'obusiraamu. Takbir! Bantu bakunga waliwo bakola takbir olw'ekyo. Mu byafaayo bingi obukulembeze oba olina otibutera inno kusika baidi niyo baidi kusika abandi nga tibutera kutusika inno kyakwenumirizamu ekyeyagaliramu ebaaba otuleze ate otuleze ng'abaana ab'omunumba tweyanza tusiima bwe bali tusiima. Nenda okwebaza Rt.Hon Osman olw'omukolo guno gw'omukolera abasiraamu kuba gwaife gweyagalira mu Jumeri n'ekomerayo ate oguli kubonekanga oti buli mwaka kwiddaku manga gusingaku n'ogwiraku inshallah Allah akigaziye ate tukyongere kino ekikomerayo ky'abaisiraamu olunakola edo inshallah igulo tulina dina baba yasiimye n'abatika okutweta okulya Civil Service College abalina kaadi ezo mwete tutakanya era n'amazi tugaita ayegana aidra tose sebo ikiriza gabusebo Majesty, Nabamember General Assembly, Regional Assistant of Executive Spread. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo baba ntusa kwebaza yoli kiseke waife mukuchaza kuwanu waye kuniwe mwezi wa Ramadan era okufuliza baba otainewo byavayo ngache wayo kobi kali kubonayo kali yakoze ekigambo ekifaanano kino banansaba mukikulire ku kumuzira ekyokubiri okwebaza okwikiriza omuweerezaawo deputy katikkiro asooka n'omwikiriza okwidde okuweereza obusiraamu nga national chair baba twende okutuusa ku kusima kwaife n'okutegeeza nti ali kukola ebyafaayo
Busiramu era ali kutembeeta bulungi. Ekyokusatu, Baba twebaza Katonda nti omwaka guno gubaire gwa nkizo eri obusiraamu bwa Uganda. Kasookerera Ramadan etandiika ebitongole bya gavumenti ebisinga bungi bibaire bitugenyiwaza okusiibuka nabyo, ate nga ne omukulembeze waife ow'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yeena yatukyaza mu State House atusiibulula waife eri ebitongole ebyo byona byona n'eri omukulembeze waife ow'eggwanga eyataawa ekifaananyi ekirungi. Tubaire buli mwaka abaire atusiibulula buli mwaka, kasookerera regimu ye etandiika. N'olwekyo tumwebaza olw'okutaawa obukulembeze obulungi era nga tumusabira enkabi yeyongere okujja mu maiso okutembeeta eggwanga lino. Eggwanga lyaife ye lituuse weesiimisa era amawanga agandi galyegomba. Tukwebaza Baba olw'okukulabirira n'okusomesa ebirungi n'empisa ennungi mu eggwanga lyaife lino eryabufuga. Era twakwebaza ediresa enkulaakulana wano mu Busoga. Tukwebaza ino, tukwebaza ekisingayo okutuleetera maama waife Inhebantu. Twasiima ino era tusiimira ddala. Baba twenda kuva wano nga twegayirira omutonzi waife Allah oyo eyakuwa ekirabo ekyo ekya maama waife Inhebantu aikirize akuwe eisaire eirungi ery'emikisa ery'emirembe ery'okutwala eggwanga mu maiso webaleyibaka kukolerera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba twige wano okusiima n'okwebaza Katonda olw'obutasosola mu madiini. Ekintu kyolaze kyakugaita Busoga eyawalala, kubanga waneeka weyaniriza buli ddiini, wayaniriza baganda baife ne baana baife Abaisiraamu, wayaniriza n'amadiini agandi. Kino kyokoze ife ng'Abasoga tukuyozaayoza tuwebale era otatolanga okwo, kubanga oli tugaita Obusoga n'Abasoga okutwaliza awalala. Baba nenda okuloopera nti Busoga eno erimu emirembe era etebenkeire. Abantu bano bonabona boli kubona babaire begayirira Katonda mu kiseera kino eky'omwezi guno ogwa Ramadan, era nga okusaba kwaiwe babaire basaba Katonda atebenkeze Busoga. Twena tutambule ng'Abasoga era nkakasa nti okusaba n'okwegayirira kwemumaze omwezi guno, kubanga tunaatera omalaku ekisiibo eky'omwezi guno, tusaba obutukuvu obwo bwe mubaire nabwo, kubanga mubaire mwegayirira Katonda buli kaseera mu bukuume nti bwe tunaaba nga tumaze okusiiba tusigale nga bwe tuli, kubanga tutegeera biki ebinayirawo. Olwaleero tuliwo ng'abalamu naye tomanya oba omwaka ogwida mu kisiibo ekifaanana otini kino tunaaba bangi nga bwe tuyiga olwaleero ekola. So nitusaba Abasiraamu banange tusigale nga tukuuma era nga tukuuma obutukuvu obwo bwe tubairemu okwegayirira Katonda osobola okututerekeza embeera, kubanga leero oli mulamu ninze ndi mulamu aye tomanya biki ebinaabaawo ekyo. Kale tusigale nga bwe tuli mu mwezi guno ne mu kisiibo kino kyetubairemu. Twongereza nti Busoga eno tubaire n'ekizibu,
tubaire n'obuzibu bwa ADF aye nenda okulopera reports denfuna kubanga nize supervisor wa RDCs mu Uganda yona nenda okutegeeza nti Busoga yaterera ADF titukadirira mu Busoga olw'okubanga abantu asembeire kumpi nno ni Katonda enkambi donna edibairera ADF bwekitibikaaliyo paapa so nenda okubasaba basabo ne banyabo emirembe gino gyetuli kukuuma egyaleetebwa gavumenti ya NRM wansi w'obukulembeze bw'owekitiibwa retired general Yoweri Kaguta Museveni tusigale nga tukikuuma kubanga twenda emirembe twenda obutebenkevu mwena bwe muli kweyagaliramu era okubika mu reports na baba Kyabazinga nti Busoga yetebenkevu enkambi donna dasaanizibwawo aye ate ekyo tikitweyibaza ng'Abasoga tusigale nga tuli vigilant okubona ng'emirembe gino gyongera okukuumibwa tusobole okweyagalira mu Busoga yaife byonna twende tusanyusa nga mbaliriza baba nenda okukubira Abasoga banange omulanga naddala abaisiramu abali wano nti twetanire ino programs za gavumenti ediidye naddala egediringirira okutugayigawaza mu maka gaife nkanire tweta PDM n'emyoga era diidye okubona nti tubakuna esente mu sawo daife ni mu maka gaife ate twaba n'emmere waka so tudumbire programu etufaanana oti neeto newakubaire nga nenda okusiima ate owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni olwa Islam banking eyayige mu Uganda nti tuli kwetereza okubona ng'etandika okukola aye mbakubiriza nti mu kaseera katono nga bwe tugirinda tusigale nga tuyidumbira programs zaife za gavumenti nkani era ediringiriro tugeyigawaza banambe endeza ekisiibo ekirungi nsaba Katonda atuteeremu obwangu tusigale nga tukume emirembe kubanga tonatona negiri tweyagaza mu Busoga Obusoga okwisaniya n'amaani okutunaazaako ebibi byetubaire tulinabyo baba ni mama Inhebantu His Eminence the Deputy Mufti ate nga ye na mutabani wo Chairman ow'Abasiraamu mu Uganda in a special way mukulu wange Honorable Babalanda Miriam baba tiimu y'okulembera naye kutukulembera abakulembeze baife regional card ba district card abakulembeze mwena abantu ba Katonda otukungaine olwaleero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nenda otwala omukisa guno okukwebaza baba nti President Museveni yena asiimye yagoba nti wokozaako enswiso baba His Eminence wabairagano atukobeire President Museveni ayeta abakulembeze ebitongole byeta abakulembeze ayewaako enswiso oyese omuntu wa buliido omusiraamu owa buliido okubanga aidye mu lubiri okubona ku maama but in a special way ng'obategekeire kikye banaatwalagaka okuba nti batwala mu famire yaabwe baba yensonga nene ino era nenda otwala omukisa guno kulw'abakyala boona nze nga mugala wa Fatuma atyaime ebukooli okukwebaza nti baba weebale kulowooza ku mukyala era kyova obona abakyala nabaidye gano nabasinga obungi aye baba mukyonze kyenenda tubonemu era tukisiime era tukitwale nti baba bw'oyenda obubaka boona okutuuka eri omuntu wa buliido obubaka bw'okutuuka mu maka bwatyama baabukaala bulungi obubisanga mu mukyala bwewatairewo ekirango nti bikweta abasiraamu baba abakyala abaidye kubanga abakyala watuleetera maama n'ensonga yona enkulu yetakunensi baba yongera otwetanga
abakyala tuyita kuyita maama twamulinda ovireyo tulaga maama baba nibona atweta olwaido tuyita kwira ate twayenda okusaba baba in a special way nti mama mutuweereze neyo mumizikiti ide tugayenga kida tuyamba okusitula omwana omuwala owa bulido weeyo mu kyalo omwana owa bulido ng'alibona nti omwana omuwala nine bantu ali kwogerayo obubaka bw'alibala baba kyendiko bamama mutuweerezeeyo mu kirasha eri ensonga ezisinga mama baliko beera nti benda balongo baba bano bali oti bafuuse befudisi benda babiri kasita ifo tuwa abalenzi n'abawala nga tukoba nti alhamdulillah barakallahu fikumu alaino baba okwisania n'amaani Jovia Mutesi abange balokuba omusababu ngabangengeye abasoka twali tulira nga tuzira baba ni mama ayikizira mitakuka kakageye nakugeye Mama kasule rumo madiku tuma eri baba wase musabeli museyo yo yakala mulimo obwacha wazinga bwaterera ebesera ine jabi takwelyo abaze yi munandulira egavumenti endada toga abebo wanga abakoba museveni agale kubanga akoze ebintu eina abakazi abaina bakyalayo mu kikwabo nekanga emirembe gireja abitabo banange nibahindukiza bano abalema bemuwona abo emirembe gireti bayogeranga kubanga abantu bakoye nenda tuveewo abo mangu and the healing prophet Muhammad even today for the country whatever happened for what you cannot eat but trust in the Lord and the blood of Muhammad. Abantu benda inondongo singa bakadooka mungo nyesente ndakusinga akonini watima wele lelo lati imadombo bikisinero wele tiniti Aligunungu kiti ya hiki bazi ya maliki manduru olw'okulembera okusaba ku baba webalino webalirala ate mwe abasiraamu mwena mwena nenda mukubire ku omwana oyo omusoga mukulu waife olw'omulimu omulungi gw'aliko okubireko obusiraamu bwona bwona okuwebaza
omuntu w'entebe ya chairman ne mujiwa mukulu wange Alhaj Lubega banange mukube kwengalo nga twebaza Olusiraamu tutegeeza Olusiraamu ndife twamuteeyo ayi tuli nyuma we buli lwemugema kutweraba mukoze ki mulugemyeku mukulu wange olimuka Musiraamu lata leero n'okwebaza abakulembeze abali wano buli gwendaina okwebaza n'enswiso mwami kulume webale era yemereraku abasika bafune buli mukola okuba wano oba wano webale ino webalire irala owekitiibwa Brandoni n'owekitiibwa Aga banange mwebalire irala muwala wange kyebakutiika aliwa yakatuuka buti atuuse leeti meyo weiganga nsangaire okubona sangaire ino nsangalire irala okuliwo anti oyamba kulungi webale ino nabalabula wano tuuzi nti eno train oba nga toyenda Busoga tiwidde akwenda Obusoga buno bwende buli ayita ki Obusoga tuli basaba mwebaze buli atukolera ekirungi ayi mubola aba batukola ebibi baba Kyabazinga balakuikiriza noikula olubiri luno lwabusoga nibalubaamu ayo nakwaleero ndikwenda okusomesa abantu bonabona eddiini litukoba nti buli lwogaba tuwetaaga kulaga nti okoze ki ogabye aye olwokuba abatuwa benda tubalage nti tugabye ebintu bye batuwaire bana bibire wale bintu byetuwaire waife ebintu ebyo tulisobola amala kusoga yona yona aye niwojja kumbaga keke temala buli abairewo embaga dibaawo ndikwenda okubebaza ino olw'okuyiga era ndikwenda okusaba abamatwale nankaali kuva wano wendi ndikwenda okusaba district card bonabona bemuli nga mukulemberwa regional card nga nkola ceremony eno nsabe owekitiibwa chairman atwala Obusiraamu n'owekitiibwa Osman munjire wali mugemi abakulwala ebintu ebyo baba chairman ntumyeku basebo ne banyabo wenaawa
eby'enjawulo yeekuze mu bwa Kyabazinga era nga n'olwaleero eyasinze okutaaka omupiira wetu wetulijja okugaba. Weebaza nnyo, weebaziza ddala tebatakomaoko bongere kuleeta ebintu eby'enjawulo. Olw'ebiseera ebigiire kubandidde mu kiseera ekiyita ssaawa tutalinawala ebyokusoma tusaba tukuume wano bawa ebiseera omubiri waka weteeketeeke ate era bongera okubasabira mubite Ramadan ennungi lwendeza idi enkala musobola okwisanya n'abantu. Let's